Samoa ipatipitia Ualia mai manamania Making smiles and if you feel low to your mouth Oh Sonai hallelujah Ufana mai orange Tupu na maui Fana mai amai Everybody get together Clap your hands and sing this song Oh Sonai hallelujah Ufana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Ufana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Ufana mai lamsia There is no security without the warrior Petale mo Malawi loa Pedule na na Filipinia Fana wa ilamsia Samale na lafulanga Fata vale no fuanga Afya maya fawa Vale umu talofa Vale na le amano Everybody get together Clap your hands and sing this song Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia There is no security without the warrior Samoa ipatipitia Ualia mai manamania Making smiles if you feel low to your mouth Oh Sonai hallelujah Ufana mai orange Tupu na maui Fana mai amai Everybody get together Clap your hands and sing this song Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia There is no security without the warrior Petale mo Malawi loa Pedule na na Filipinia Fana wa ilamsia Samale na lafulanga Fata vale no fuanga Afya maya fawa Vale umu talofa Vale na le amano Everybody get together Clap your hands and sing this song Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia Oh Sonai hallelujah Fana mai lamsia There is no security without the warrior Everybody get together, clap your hands and sing this song. Oh Sonai hallelujah, Ufana mai lamsia. Oh Sonai hallelujah, Ufana mai lamsia. Oh Sonai hallelujah, Ufana mai lamsia. There is no security without the warrior. Everybody get together, clap your hands and sing this song. Fana mai lamsia, ese o Sonai hallelujah. Fana mai lamsia, ese o Sonai hallelujah. Fana mai lamsia, ese o Sonai hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ufana lamsia, tato fi, ese o Sonai hallelujah. Tato fi, ese o Sonai hallelujah. Tato fi, ese o Sonai hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ufana lamsia, ufana lamsia, ufana lamsia, ufana lamsia, ufana lamsia. Sana
Ese Osana Hallelujah. Fana Mainasi. Ese Osana Hallelujah. Fana Mainasi. Ese Osana Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Fana Mainasi. Tato Fia Fia. Ese Osana Hallelujah. Tato Fia Fia. Ese Osana Hallelujah. Tato Fia Fia. Ese Osana Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Fana Mainasi. 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 I'm telling Emma. Samo ai wai la le 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 vasa la le le oe inu o le vasa. So take feel malu. Pulang
Sili loto. Wana fai ona awina atu le polokalame ale awa uli mafufonga mua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Fifila nganga fa tula di fo ivango leso for really de ya so lo se fulu. Ole di masino te semba lua fe lua fa ma no le fa yo le favor. E ma no fo le tawa dai lo to pa ia ma lo o to ma no fa si vela. Ole de ya so ile fa ngi ma al wenga o tu te ma fa lo filima Mauricio Camparima pi sinisi. Ole la to wa so muli de oisi ya wa manta tanto wa so ma no lo. Ya ole nei fo I tausaga fa maloa toi ya tu tolanga loe e fa malo fo I le tafa fau I lunga o le seleni mi ngoi I lunga o le mani ya talo siolo so longa le leia au tau fuafuanga ta tole wa malo lo mai ngā luenga o ta tole whinga luenga fa malo rosi e ke fua lau mi ngoi fo I le lunga o lo kukongi e le fa pe fo le ke so nga mi ngoi ya ngai fio loro le kong ya fa ye ke le kongi mi ngoi fa yo plenty money we ke we ki so nga mi ngoi o le fisi la fisi ve velo lasu ta to le vai taule ni ya o le telo nga we nga fa mai ai le so ya le mano lo le lu va yaso wa le dava yaso a saule so le Christmas ya le Boxing Day telo nga we nga mano lo ma ye fa before ya le va yaso o le tau sanga fo yo e fa talo fa toi le ring vai ngola woli la mai momala fa funga Samoa malo le fa malo le tawa tai a ono pa ile tu o to mama tina ma tu le malo si le no ya fa before ile fa na wa onga o lisi da wa ya tu ya mo ta fa onga tu o fu au ki le nei mo ni si pi tu o sila e o si fo le wa fa imbalanga tu Samoa o lisi na ta pena le o le so ya le fa ungo le fo I ya so manu ye tele ya le ya tu mo fa nga malo longa wa so fia ya vivo nei te malanga e Australia o le tanga te poto yo ya no fa tu o le tanga te mai awai ke lu Australia e mawala money yo alu sa mo is no wa for the money alu fi Hawaii America mai se antu yo mo fo ila money malanga tu le tanga ya ti mo le to ma tanga mai le town le la ya se yo le me fo sting me le ma tu le ta to ma tai le to ona o funga mua se eu lealing to life fa ele fia na nei le ke le skala ele ke le speak ka ko le ko nga so va pe ngi no le pisi fa nga fa tonga ya ma ni si fo nga pe ona fenga ya o si fo ka le sia fa ya la to fia ele fia na nei ya bla so han ta yau va I fo se si ke ko ia se vai fo se si ko lo ku yo fa ve si e me le ka le sia yo ka usanga a ko ke le ko ya lu se lo ai ke ia lo ki fa nga ngi po ka ya fa ve yo te ma lo le fan ele lava lo sa ngo fo fan ki le pa e ma ka TV Hallelujah ko fa na mai o tama mai la ni so pati Tatu atalitali Euina ese la ngona o tangata uma ole lalolangi Ai o te pi iama ile tala ole fa aula tama Ole aso na malo ia ole apa na ole tama Se Alleluia osana Utaunu umalo Ke fiu e aka, ke fiu e siva ke pumai maleko ya ina A ole au ke risiano Fa ama maluta
kisses. Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, just singing aloud. I wanna. To Pacific East masina toche sema mama wailo no te ono malo ai fai longa tupe fast food was out near mo ana pa anga e luas full fai longa mo sa mo e luas full fai longa mo tanto i New Zealand nei se ina fai longa se fulu ia so tona yo pa ia so te tasi manatua olo fa wa pe tanto fa to e na le limbatana pe ai fa nga ina Pacific East mobile app e fa tino ai tupe fa mo boni mai lau telefoni fa ai lo of no for the tanto direct transfer e ti posi mai lau tupe tanto account ma fa mo di ina facility lungo telefoni ma fa tino la foi no lau tupe ai nga whapatoa. Mole tongi no pilio na mai, moli, pe tau tupe, tupe, iso se whare tupe, maisi au nanga i Samoa. Olo ma whaina whatu neina, ile au nanga ale easy pay. Asi mai roa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu mana tau lau whatau i mangele, pe wala au maile o Varsalau o tasi o nono, mo se la lata atu i ante oen. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app, mole direct transfer, e whasa wa ilo teimi, ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekrisi masi mana tau sang fau i ai nga umo Samoa, mai le pulenga mana whainga renga Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo moli i Samoa. Talo whanawha o tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mō whaatangwai au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, wa o Salmasinga, whale lua Team Toidolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Whai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai whale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu rima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo.
O le wa joy lus full tasi me dong tona dalo leng tula e tasi le fo I vai ngole woli a fe na fe ngima vai ainga o le fo ya so for really malo le o sai ma lo fo le tawata e lo tatu tu ai ole a mapu sina tangata e tinga ina ya te oi lunch uma o le ni tu sang fa ber kala ngara si fa fe kai so o le la mano longa wen kaka makua so le si sau foi masinga fasfala si la vea mai foi singa fa yo ya o singa fasi kalo foi le fa fanga ar mere wa vea makua ma me sa wa ai fu ai de office ko ke fa penga ko I penga yo ve ya le ko ka ngo ma ya oi wa paula Terry Tuina va Talavanti dai Mangry Bridge Marietta se mano Michael Tofilo da lo vai se uso ya ma tua tui ya ma fala au le nei aso for Rayleigh Maria le sina tava mala inga na sini va Talavanti le vai ngola woli afa le tele va per foi ta vita sui fa tau ole ma futo mai dai Perth ta sul loini lo no winga na tante alfitu ya utong la Talvan wa pe ya le langa ya kia kwala wa ai ngai Perth Maria Wilford, so yeah, Fish, Ronnie E, yeah, Marcelina Brown, Moto, Malefa, Tassi Melody, Vangola, Wodi. Yeah, man, all of the favor, man, of oil at Town, duty, Mangal, Wing, or Longa Party, for your finger, Fat Tonga, yeah, Anga for Tiela, ever find out we all lay for Il Falolo. Avi, I have before Lily Taylor, Namatua, Okiala Wallet. You found no for link to me till fun. I want to see a now la joke. Ai tu e male, yo tu lo matua e alu toi. Yo, ngofo e mamir fan. Ai ku tete elu e avika mai. Ale mele le yele ma ko ku pa. E nga le ma kwa a mai sa o le mele ma kyo a mai. E le se me ka o se loke fa pala ofu fa ngasu i fu fa lo loa. Ai uma ngenga ka sia me da ma o ko soli. O ka ko lui ku na ai sa. E kasi le valong Yo, kasi le valong ko ai ko lui kura. Tole. Eu que eu vou ir a Beyoncé. E fai kula con o mol esa. E kasi le me ko le peka ka ringa la ama. Tole. Te ko fe ma se no fari le fe ngal ngari o nga wakinga ngari nga la valava. Yo, ko fa kula nga pe se vai. Sa abitua na malo antule ni vai ngola o ten lofa e nei au fainga wenga e wa fono loni o le warehouse ia ma fono no le Kmart e tante lofa e le vai ngale fainga wenga le tu le e la blava e le tulanga fo ile le ngau o le koi keu o le kau fa senga inga po fele o nga la langi o le ngau mai e nga of nga kuia fufusi ya kia ida vai e le o funga fa le kong o ka ko ngai ki le fa le kong e o ke nga vuile le fa ma le singa mia fa ya kuia le o fuile ofi halu su e mai si ofu e a wala fa longo kwa ngai fufusi ai la fusia ye mankuala o le ki alu ko nga yo nga umanga e kau mawhaile urupua akoa. Ia ma lau kau kano akoa. Ia whamailo masi ofu. Ia ua afu lo ma oe. Wa ile no so nga whainga o oa. Ia le lana ukango kulo e kiri lo ma oe. Ia e whalonga wele le 3XL. Ia hano sua le 3XL. Ia alea. Ia kuku wako le 4XL. Ia o le whanonga koe 3XL e fia ofu le large. Aua, kou. O le whaine me ve si kanga karke mi orkonga. Kusa o le whamai. O lo e merka ko askurimi, merka ko keke. Ara o saudu wala au mai ko. Kadira. Kadiala, o ne hire me le whare kou. Ioi, se wha mole waka wha mole aku. A whaia o lou saiso, o lou saiso o le lua fulu lua. Wa o le leil me kau sais. O lou keilo.
e ika ko sais valu se furu rua se furu fa o ri tu pa mai tai lo kala ngoa kwa ia se furu rua se furu fa se furu ongo se furu valu lua se furu rua lua se furu afi nga se fa mo ka kere fia fa longo wa kere fia e se video o sa irunga o la ka hofia ko fa mo le kalisia ia ma fa mo o se ko wainga ama inanga ia sinka mai fa ne ko ere se fa ne kon keri ia a kuia ko ngila no lai anu fa ka ai we ke va ko le manga yo o le small a ngai la ia lua e fos ia a va pe stretch ia por campo le me ele se meu ye mas se meu ye a va pe e ke lu fulu a o se fulu o ngo por su va le ka fosio ka lo fai emba yo na kalanga mo ko ni va ngo o akele mo ianga vevesi ia inga ia sorkonga ia karu ele meanga e ki nganga fa longo ko ie lo se fulu a le ka fa ofia se fulu marfa o le si mea ka ko ie pe menge o fa ka unga o kirismas a fai o le sai so o se vai e se fulu ma le lua io fa ka u se vai se fulu ma le lua le sai ai le van pe o lo sai se fulu ma le lua your feet and your toes a fa yo lo sai se fulu ma le kasi a we ke alo e fosi de iva io a un fosi se fulu io e le nga ka inga pipi o yo ka mai vai ai ma kwa la fa inga ko ma mako le mako i kupa li kupa le mako i tu pa ta mama i tu pa ko fe ma ko vo le e pi yo le la ma i mo me hu yo o fu ngomia yanga pe mo me wo vai kange kau vo ele le yan ku kuinga yanga e alu ale o alu su ele le ya lo sais pe ka fa over sais le kiki e le va longo vo le sais sur se furma le lua se vai ai lai fosi mele valu ngai kamaki so le ma ai se si sulu ko ngos forsa ma va ai fu si sulu nga ngai se siva ia pe paka ku ila no kai ai su eku e ma kuale fe ka ia le sai so ka mai vai la mai fafu Fatalu fatu fa poponga le tato por klabe o le lutau mo oe mo foi le no te fa so ai ia mai le mo pe telu no tau mo no fa pe lima mo pe telu no tau mo no fa pe lima fa pea oe ole o ide le mana o le tua i le fatu tua ia i u le ola o saunia e fa ali mai ona po nga tai kept by the power of God through faith for salvation. O salvation o le whamalo si mo oe ave malu tau mo tātou. Ia e tari tonu i le mana whaola o le tua. Trust God's saving power. Ia o ka koua e mesa tātou tunu i Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku ngai lo le lalo langi ako. Ia ka kou makonga mawhiki. Ia pe ia mkau kia ia Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku. I le aso sā, aso lulu, aso whalaile, ko kiki aso umai whai eiro. O le makua ko ke le ae o lo inga ve sia le loko i whale. Makua le mauale a wha. Ka ko whaalongoro i upu o whela wai, i luma whale makua whale, e o i lungo upenga whailangi, o ka ko wawa ai e, makua le ai ia se kua oi, o le ola whale anganga, ma le ika ia, ma le loko le whamangalo. Ma vua meisea,
Langa ele kari kongu ka kou i le mana whaola o le atua. Ele kari kongu ka kou e mawhai e le whilangalo alo fo le atua. Ona fō i o tātou whawhitau. O lea lai whamanatu ia te oe. Ia le mau o le apostolo Peteru. Whemai. O e leo ina le mana o le atua. Those who are kept by the power of God should have faith for salvation. Oe vai mai. Tali tonu ma le whātua tua i le atua. I lona mana whaola. E leo ina leo fafo ma leo fale. Le taoto ma le tūlai. Po la leo onga whawhitau. E ma whailava. Na e sauwhanga mai e. Pe a whai e te tali tonu. Ma wha moe i le atua. I lona mana whaola. Ia whamanu ia le atua ia te oe. Fe au matiute. O lo e ngalue ai. I le nei fwoi vahenga o lau o nanga. Esi si o matou lima
Sili Yesu besi a Yesu sili oi male hallelujah worship team taulunga tuile polgalameda ole lui tang mo ita tova ten to sunga ele fai fe au ya pastor Rolani la fai le lota mole polgalameda ya uli fa malawantu ya DJ no mane labels va pe fo ile uso ya javantiano le lot le lofi ole ma futo mele ya uli to le fa tasi mai ya ma no la fai le fai va ma no foi le ta fa fao alwarka kalna ko ainga ka sem yai a foi le fai me mali e ngo fo bi ngar ki po ko nga ainga fa fongo ia fa talo fa tapo inga le tinu fa fongo mo yo nisi no tala awa fu lau tapo inga tala tumua fast for we tal sanga mo si teni silo teli lalo tula fono to te kewo si ten Samoa mo fale lo ia silo ni silo stina fa masino malana pa anga fo ba yo upula ngaina va vasa mane win Peters ele fa te te venika
tai ni penga nge puso ya tai o petai mo champino no langi o suanga tala ta longa fa fonga ba fa lau tele no ni tala o fa mauni ana matanga ruanga mata o poro to fale New Zealand il fas mo ibo tar sanga mo sit seni mo tanga sa mo i lalo ri tula fono to i teu o sit seni sa mo to fa fo i sa mo i sifo o le tula fono le sa pasi al Parlamento New Zealand ma furi ai o lango fai pule e masin tu wai o fe so sonia to fa fo i sit seni mo le tu sa ma le tolu wa feli mo sala o tanga sa mo ta ave sia la tu sit seni la fi sala o rua o le tamata isu o visa silo mata o poro to fale no matanga ruanga Mario Robertson ai fa mauni le tonu watu o se lau lima sma fa ta sanga mo si teni pitsu mal tasi mai Samoa fa sma le ta sanga o fa mauni ai oisi o lo fa yela vai nga senga o ia fa mo mo matanga ruanga siria mar se lau se fulu ta sanga la tu te mau mai official ha commission i sila Samoa i le vas name Mario Robertson e tasu ta sanga sa te ena ona sali au sia ele tangata sa talo sanga i ta yala po criteria. Elfia inisio swinga i fa tinongo nga senga. O le tusi leo pepo talo sanga mfasino manga ili ngana Peritania maringa ngana Samoa. E bera ngaru le fa te sei male ufai ngaru ngai Samoa ina i lava sa unia ile official e komisi i apia. Pali Robertson e siria male lima se lau ni ulua tangata sa sia le official i apia mo rita paino ni famtalanga i le surus furuono na masino Novema. Talo mai ona avea matula fono ta maule apili. E tu samar fitu. Ia ni telefoni ma email sa fato ayatu le ofisa tu samar tu la fono ile fava ya so mavai. Lata ile lua fe i se lau ia pe patalo sanga sa copy lalo por downloaded. Mai le pengo fam talanga matanga ruenga. Fadi Robertson ole a lenga seina matanga ruenga iri tal sanga ile bao le so tolo Desemba ma le so tolo ya worry. Ta maofole tamata ilo ya silo ni sila Judith Collins. Isa mio sa faalia tamata I farmasino. O le farmasino malana pa anga e piona la upulenga ina yele te ulo le parti le New Zealand first. Wa wasa mana e Winston Peters. Wa isi fai pula na parti sa uninga sa fai au kilani le masino mobile. Ta ripu ti ai lo minga ale the post. Ucha Emma Aitken malana pa anga le fo mai mo fa la fa for say Dr. David Collar. Ka a waisa partia fa masino fa tu malo ele kalapu la loa ale Northern Club pala u fale fa malo si ai se fa te singa sa a waisa sui par mia Peter Slayer ele si poto no fanga ta tu wa ia ele tomo fa yo le te mai tai fa masino u fale le poto fa ia fa singa a lo fa ia te tala nga Peters mo vala au ia e pepelo mo fa itanga ta pe fa pe fair ona la tu fa e fa ia sana fam talanga sa tua iaila na pa anga ya kola e por polokaino Peters au tu muni mare fa singa maval au yai o lo ia fai senga lu ngataia tu lo lava ile fai nga malo ai sa te ena kola yelo na polokaino Peters mai falia o ia fa mtalanga ya te ia ile sau e betai ai fa ilo ina fa pe o le fai o se la ponga ile fa singa o le o se fai unga le lei sa tua ia foi ilo na sa wa ina fa punga ile tama tai fai pule Casey Costello ma le fai lau tusi al parti Holly Howard. Tari patia foi ele The Post. Ka yese tua inga kola ilona fisininga ino se tangata fai ngā luenga o lona tupu anga intia. Pe ona fea, ka amatai na whaakanga tangata initia ulu whare kalapu. Tari patia ele matua te ena kola ilona manatu whaalia e whae lunga lanu, ai pe wha moe e whae lunga tangata. A whae ai Collins is wha matanga te sia. Olo o iei loa ia lea vevesi sa tupu mai, ma ua matua i maofa tele ai. Ma ia longo ai le whaamasino sili. O se tu ai ngoa mio e matua i le italiana, ma ua iai lona whaamue moe, e talanoina le mata upu. O le avesteo ilo ilonga mo mata upu lau tele te mau a inga sio meanga ma leona manui o ta wanganu. I whai unga whai a whona whatono o ta langa, ua whate ia, ma whei taini sui whono o Pasifika. Ma tele atua ini atu ngalunga mo a whianga o le a ietanga te Maori Pasifika maisi whaala tonga. A tangata e whaingo whio na whia. E pe ona lipu tia le vanga o tala ale local democracy reporting. O le tamata isu is whanore I tūlanga o manu kawi au kilani saute lotu fuli o I whalia. O le ave seo mana onga whare tūla whono e tiltiloa I mea monio le mawai o le ola manuia o se matua I leanga. Ma I tā wai, o le ave seo nei maenga o runuinga. O le ale to e a vea mawha mua mo I lato e whasino I aile mea o whai mai aile tūla whono. I whai unga whai o whono whatono I whai ngā manu whara te whale. Ta matua I pasto I a puni pe tusa marea ngā yoinga. Ma I whalia, o vaenga e whaola manuia e whai a iei loilonga, o tā whai ai, I le whatu au tūor whai ngā manu whara te whale.
Mai fasili ai po ai tu ai ngo tau langa ora no fai. A fai le ni ata fali. Le ni pespenga, le ni falinga. Le se fa lau tele no tu manga no fa pe ma le manuia. Ai mai se fa lau lo ino nga lu le fatasi, ma so time to toma. O le tama tai su you sport no for aure tu malo. O maunga ke tamaki Josephine Barkley, we varia. O le ave selva ngo le maria. Mai le tu la fono o le ali mataita ina I se tu ai ngo au tila ni este. Mai ta o foi. O vai nga uma fa pina le fon fa tonu o le afi uma. E pio fa alinga le Pasifika ma le Porinsia. Tauninga te tele Bisinisti, ma tau tua Maori ma le Pasifika. O le isi tui se fono le tulangi o Manukau, Alpha Filipaina, o I taua. O le whainga malolo i ei nea leo kea I ni whawhita le tele. E paule meo taula I ai, o alato lava whai unga I mea te tele. Ai wa pui le ni pare mia Joseph, Christopher Luxon I le whai unga, a le malo I lona whalia le vazanei. O le aveseo I lo ilonga I ola manuia, o tala peanga iai, ina ia toe taula iai wharawha tonu I tautua au tū, ma fai tia ia tu pertoni I fono fa tonu. O le resa I tāpena ina sa wari te tele le hiko I mo le whenga ingo le waitangi le masin tulu ai o I whalia. O le whai unga le pare mia le a wai le sauning o le whamana tuina o le waitangi le no whanga o le whenga inga. O se stepu le lei mua lea. Ta whaari e Christopher Luxon. O ni isio sui o le malo le a wai atu sauning o mai whai atu tonu o le tanu. E au whiai mo waitangi. Ai wa whai na whai unga e a wai isi sauning a isi no whanga. Tele no aile le tori sila o Eru Kapakingi. Tai fa mabuina le hi koi, tai tawai. Ele o ia stanga te fia I se sui te whainga maro so whakasi e awai. O ia tawai, o le tolia le pare mi o leo tenga te o le step mua leilea. Ai na te loina I tuato ia. O lo te tu ele lau tele o tenga te I pule ngā Maori. Ma o te tawai ai la toia o na mulmuri ai I le whate te inga a Luxon. Mai Vanuatu, o se tamalo kiwi Vanuatu o ia whalia, o se whalongona o tangata o stifi e se nei no whanga o Sasolofa, I lalo I taulanga o Port Villa, I se langona o tangata o le roto I whale, e whoringa mai, e le ise o le a maua o soi popea. O le numero tangata o mai li te mine, o whana stoi fua mai mafu e tele fitu te se male tolu le malosi, le asa alulu I le solua, e tos, moleono, ai o lo iana manatu e si tia. O le te fono le fono whātono o le maututu na o business de Vanuatu. Vanuatu Business Resilience Council. Glenn Drake. O ia whalia. Mai le tele noa tangata tūla lata I le no whanga o Papaioa. A le pila bong. E leo toi ese whamoe mo ngai seisi. O la pea. Mai e tā wai mo moatu sa whaima whaarongo ina ni leo. Ai poni pa o. Ai o no le tūlanga o yele solofo le no whanga marmevela. E leo toi whaalongo inai. Wharia Drake. O le vaenga atoa Vanuatu e leo a fia se I vanga na ai ni solo tele o pala. Ai se tasi o talafano no I le whanwalawe e au fia ia I la to o whano soi fua ina ma fue. O se tinata le vo Vanuatu o tasi lana tama ia Valerie Kalkoa. E whato a lua aso. Talo na to e tali ulo na tunu. Ina o mai ana mai teimi o ngā runga whaavai teimi sa o I Australia. Ni puti a ele vaenga o tala APC. O Kalkoa sa to e te liure mai ai olo na tau sanga e lua I lalo le porkalame o ngā runga whaavai teimi I Queenslandi ma tū. Ni puti ai sa alu I Port Villa e whaatau I le temi tonu, sa alu lua ne maa fue. Whano ailo na ola, ai tu uala na tama ina o le tolu tau sanga ni toa. Ia taro talonga o le fusuanga tele whaavasa ta semane te tala I tau sanga pou, ta mawina le vao David Nika, o ni sila matai o petaia o Australia sa stangia te tonu le itulai tasi. O le fusuanga e whaia le sovalu le masino fo January Gold Coast Australia, mora champini lo rangi le IPF, I le upanga le cruiserweight, le ola umia o petaia. O se fusuanga mata ino le aiai, I le vao tamasa tau whai, pusu umai te alonga no Peka, I tusa le mata tua te ai luas furu I tau sanga. I le ise o ise whai ina I fusuanga wha professor. O ni ika lo wha mau tui Australia, le wha alau te leina kampania lupisori ai la uli Joseph Parker, malona pule ni sila nei David Higgins. O ni ika o sui tulanga nei ia Hussein Sinkara, ina ua maua mai se tala ua ngaulon te pawai. Malona talia o le fusuanga ua ngia nei ni pesili. I sona le leia maro ia o petaia. Le ua whaatulanga ina o le tama pito sili atu le ona le leile rolangi le au panga. E sa whaalea ni ika, I tonu o le itula, ai ona sainia le whea ngainga mo le fusuanga, ka au noma sona whatu ke. Kai whaari ai sa tuleni malo se fusua I le po, e o le temi lava sa maua mai ai le ava noe fusua ia o petaia, ka oso vai lua lo iai. O petaia o luas fulona na fusuanga wha professor le whaieina,
20 malo Toyota nika te fulu ne fuso anga pa professor malo umai ile Toyota o petai Amerika e tele ta amersanga sa foi nya la wala Spanga na wala so valo yan warring wala on Spanga ai ole tofa ino champini o le rangi o le pulo le compagnia fa ala teleina le fuso anga le matchroom Eddie Hearns we valia o se tala mata ina tele a wara te winga i vao tama Australia sa fuso le Olimpeka ma le tamani sila sa fuso i le Olimpeka o le fusoanga a tama bowling sia ele fatali ume le tubu pulo le Black Daddy Savea ele fa lo le ole ia sona o nga tele le ole mara Pasifika o le tama sanga su bala kapi e ula ba le fa mal si o le ave ona sa malo lo le mai ai o le malanga ta miro le Black Daddy tu ma tu hemisphere esa mo se ve se ava no mo mo na matango ne vai aso e vala o e fa ya onga fa longo tana umanga ma ve se ni ben fa fa se se testimony na o fu ma si no you lai sa for folalo ia se velo tu mo este mal Hurricane ai awe mai au kilo ni nen mo na Pasifika o si tu ai ngo tanga ta ia le tau le o lo lava i kilo ia a mata mai lava le a matanga na fa ia ia umanga o te mi lava sa tau no to se velo tau mo sangu o fa longo ina no uso matua mar sui mo more o Blacks Julian Tavea e o te al foi de mon Pasifika o faita mai o pole vai e pela na masaniai o pela vo istata pari e umanga ile mai ai o sina telienga ta fa pingo fia ilo na milo fa ta se pikai tai ba ai o sina fa ta tu o toleninga ma sina telo le tau la inga ai te tulanga sa la tu loina e o ia ile awa mai le o savele au ai wale na tamata alo sa fa fia nai savea pari e umanga e o foi le vai ngo fa ia o ma fa tinongo toleninga ile na le lui tula sa ia savea e malama le ile me o mana na ai Mas Furulima o February ele tá longo mo ale mo na Pasifika ele tá bersanga super la kapi Pasifika ma le Fox i first e Australia tala na ne yaso ang le Lacey soy wea Baby, Lomani! Hey, hey! Silva,
se fulano mala fa midu tu te ni ling tu lai tasi fa fonga tu no so po na tala I vai fanua ma ya se uli mala le fi le fo ya so for rating ole tim de yo le wa fa tu se mele sunga ya ju ya okuso fi le ole tu tu mala danga le Enterprise Motor Group in Mercau ya wa fo I se ta tu li poti mole fa ngol le vi ya so mi sila sound ya tu mo a so fi va tala fa tu le ya oli ya okuso ma lo fi fa ma lo fo le tawanja malo vole so for maua no talanga for mua ya malo vole tau ata ya wale tau tua ina foi se ta to no ya after ile tua mo vole nei lau ta to te felo ai ma to mo nei felo inga ya idunga o malo le nei aso ya o te lo foi lo mo foi se ta to no le so for le langi mama so for la vele ya lo famia le tato tapa o langi e tulanga o ya nei foi vai tau la tuisi massimo tulanga uma ma lo so for tanto te fai fa malo la ku so malo le ono sai malo fa malo si tute bangar wenga wala mala fai ya mo na ya so malo lo ya o te lo na tu puni tanto le so tuisi masia to tanal boxing day pe ya esa le lava ya ta certa to wasole na la sel Christmas ya to tala foi le tato fa pena foi le tulanga o le nivia na la so fa ta sa fo ta puni ya to tala tato le so luo January le ta sa fo ya ta to le so fo maleola se malu se sta no ya malo la vole sai ya ta si ole mo sida malo longa ya toi fa wa we le na yeso toyo le ya tu sanga o ani fa to ani fa nga tawa o le nai si le fia ya o la toi fa me tu mai tanto o tu ilanga tu fa un o yeso ya mi se la tanto boxing day ya wa le o la tu telefone malo le tu o la nga ya tu mo fa nga fa to ngai pa u o le aso ya fa time mo fa si ya fo mo ya o tu la ma sani la va o le o tatu promotion len fa a matama ya le de masina te nei ya lo fa o na pe ya ai o tau I fo ya ma le tu la ma tatu wa ma ya tu le Christmas ya po tatu la ya sufia ya pe la ne o lo fa wa wa pel tatu cash bonus ya o le tu la le e a matatu le a fe na to lo afe ya e fo la va I tu la mana mia e fa ni se le mana mia ya e fa ya e deposit for le la tu ta va le ya pe lo le mama o le payment tu la fa pena ya ai o lo over ai la va le o le va ya swa to no o tele na ya inga fole ya o ta to pi fa ta di last minute fole ina I fa pito tu la fa pena e pe la na o lo a pisi fo ma to fole le tu la o le malufo ima le paia se tato atu o lo mawhai o na su poi ma liu mai le tato luto anei ia o lo lato whaangai na tūlanga ia te lea la o lo na mia ia na I sele ia so soani fo I tūlanga o fuafuanga ma a nai ainga ia o lo wha manatua I taimo o asfifia malo fa tai fa pe fe bantu ye pi e ko kongi disi masinga e fa misi disi masinga me yo idala ia o te lo na tangata fo ia o la ia nai default fo le o ka pe wa tu ha tele so la wa matana ia nai default I lungo la ko profile ia lo mfai la va ona ia financing fai nga keita mo tangata fa pe ia o lo ia fa ma to financier ia lo fa ona so ani disi fo le malu le tu ai awuni no fo ai fo le tu la ma le gale su mai ma ia e so ani fo le tu la mai e fo ia e o titilo di ma to le titilo le tu la mai fe tau I tonu ma le status o la profile ia po le tu la ma lo ia la to ge ta la fo ia ona fuale ia financial lo fai ona la to accommodating ia po fai ona la to autilo tu langa ia o e fua ile fo yo lo ia lo credit Eling, ai va be fe ma tu ye tu mau mani au kila. Ya, e mo wasta vale pe antar sangat. Ia o lo fe lo va nai tanga tau lo bala mai
whawhata o Pilani pe o Wellington ia ma I Hawke's Bay. Ia o loo whaongala la tau ia tulanga leo kako website o le Enterprise Cars .co.nz. Ia o loo fo ia whaiana whaiela wa palai lumana. Ia o na mau atu le mātou nei whangai o I uma leo le talisanga na tūlanga whapea. Ia a manuia lo le talisanga ia o na organisiola ia po la tūlanga pe e lei mai ia o tūlanga la ia kawa uma e tātou ia le tōngina pāsisi. Ia e malanga mai fo ile malu se tātou tunu e piki a kola tō sā ma tūlanga whapea. Le ring māro whau tengo ani si vāinga tāu o nei te fia sau no ia le ring vāinga o le au. Ia o te longa ua o tātou lata fo i le o toe umi fo tātou whawheloa I le pepe fo o le Christmasi. Ia o te lole e tā manoa mo le vās fo pe a moa toe se ai o le nei tula ia mo le tuale nga whaatai ma le vea e loo whatau ba ai whai ma whangatau mo fo i le pūlenga ma I le tūlanga fo I le malo se tātou tunu ia o loo whapea o nā ngai mai ma I le whaongaina fo I le tautua vai ia I nei manukau ia a whapea o loo sa ili fo I se sa le nei taimi ia o loo tele tātou tāwale o lea e saua tātou tāwale o no le whaisitele o tātou sei o leia ia so o lo reale tāwale o lo e fia o pe o lo ia le matopi a pule a lo whapito mo le sifuru iwa lima ia o tasina tāwale o lo lunga pa o le tele o mato special o lo whaangai o I taimi nei so a whapeo sa ilis tau sa ilis e sa ia su mai le lima fitu le tātou address na o le lima fitu Quay South Road I nei manukau ia o le tātou telefoni o le Oval Selau ono tasiono pāta sivalu Oval Selau ono tasiono pāta sivalu ia whai ona mō mai le sunga le ripule ia Terry Cohn ia o le tamafo ia tau o papo ia po tō au nei o au kusofia le lei pe e mana o bia se sa fo I le nei fo I vai tau I le lata le Christmas fo mua pa tai lava mo le mātou wawanoa ia tai fo I le radio Samoa mo avanoa lo fa ilo I le mātou tautua ia tai fo I le malo si tātou tunu ia manuia fuafuanga o le nei aso mai se whaasau ia tu I le weekend I lau petalaina ia mai se fo I le loro se tātou tunu ia lo ia le atua tātou toe wheloa I se tai au mua ia au lo apea ona mo tātou le mawhanwhana o lo nā lofa ia ma se whamtalanga na e batu nei le Enterprise manukau manuia toe ngon nei aso aso I fuai. Sui fuma manuia le sunga au kuso fia le leiwa vela wai ma funga tamulmoli o le tautumana unanga a le tātou whale ta'walena o le Enterprise Motor Group I manukau le mawheo na imisia lima fitu tolu Great South Road I manukau wala wale tautuina o lo taupa ia ma lo o tau manu au ngā lo le tātou polokala masani o le awe tole o la I le afo le tasi la woli nei. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Fale po
Love Local ua mawhai ona awina atuai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maalosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga ile Music in Parks. E se fulu walu kono seti, ele aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Aperila. Mai moa ile Opera, ile Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s, i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga iana ile ourauckland.nz ma o omi le things to do. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po oa o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel o le company numeratasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whātalo whātu mai tātou por kalame o le areto i le nei fo yaso, ia o le tātou atunu whai ona mai moa, whawhonga mai, tātou por kalame o le areto le ola, ia a o tātou ia i le nei fo i vai tau, lata i le kerisimasi. O le luka lo mtau po mua whau pe tots full whao, nai fo i tau whātatau le nei vai tau whapea. O na whai atu leo Maria i le angelu, a whape whiale nei mea, a wā o te le iloa se tane, ua tali mai le angelu e a fio ifo le anganga pa ia i lunga i tio le noinga e fe mai le angelu pe whainga ka ai a fio mai le anganga o le tua e kupua le mele mana o ai le tua so le upula mo o i lasura nei e whapea e mawhaia mea uma e le tua ea iloa pe mai tala tu spa i el tala le na whaitawina nei na fesili Maria i le angelu Mantu foi au ia Maria ilon ai nga fe mai wa fio mai le angelu na mai le tua o faali ia Maria ia te i Maria ma fefe ia fetalai mai lo le angelu fa pe mai o oe wa lo faina oe le tua sili oe fa fine uma fa mai o le ato oe ma fa na uma ia te oe le tamatane e te fa ngoa ia Yesu o le tamapa ia fa mai ma fo fo lo to Maria fa pe lo mal sili Maria e fa fe ona tupu le mea o fesili Maria i le angelu. Whawhewhea na tupu le nei mea
o te le iloa se tane winga kalamaria whaafewhenga ke uwhanga o mai lea tama ma ke le imo moe ma se tane se tulo ele aini tūranga pe o whaale natura e iai le vao le tane ma le teini ma le whawhine e mo moe whaafanga o mai le pepea leanga whesiria ua whemailange e tō oe whanga o mai le tamatane ile la ke i maria ele e se me fa pe o tupu ilo na olanga ai fa fe o nga kupu se me fa pe ngofo ako a te le manava se tulo e sanga fe siri foi la maria ai ki fa longo tali l'angel fai mai tala l'angel e a fio ifo le anga pa ia lunga ia te oe e fa malu ifo le anga pa ia o nga tupu le mele mana o ai le tua so le songa ta ua la mo oe le asule nei po le ale me whaingata e mawhauwhau ai se mea uwhetala i atu le nganga le tua e ki whaia ma ave o iai ai whape ifo e whaingata kinoa e le ai se me whaingata a wafo e ma whaia mea uma e le tua o le teimi lava e whia whai le nganga o le tua i ki oi e le ai me se me whaingaka pawan me mga o le tua o lo ngai oi ai whatino e le mana o le nganga ua i lunga i te oi so o siri na mo o il tai al nei e kau mawhauwhau e whawhawhau ngā kupu ngai me o lo se me re lei mai le e whawhawhau ngā kupu o kere ia o ngai se o ngā whapitoa e whai ili ngā luenga le la ua lue whai e le aiso i loa e le aiso malama lama ai ua i loa o se mea ua whaatonu e le atu e te whai a whai o e manatu whapena o le upu mo oe manatua e le o oe a fetalai le tua ia te oe whaise mea manga kua e le o oe lai whaia ngā o ngā whao ngāo oe se mea whainga luenga a o le nganga o le tua e ngā ioi ia te oe e whaatino le mea fetalai ai le tua ia te oe so isi la taim e tasi ale me mga oai le tua o lou ioi le mea whingalo ai ma e whaatua tua ina le tua na te mawhaia o na whaia mea uma e tusa ma lona whingalo so le upu mo oi ai fai o stak le nei taimel tausanga se me o ai lo se me ka mo fai se me le mai le tua ki fefe fai le me o fetala ye tua le tua ele o oe fai o le nganga o le tua e fe so soani ye te o le tua fa tai lava matu lo e ngatalo matu malosi ngatalo matu lo ai a fio mai lo nganga ele ai se me fai ngata ye te oe whawhitai lo whaunga ina o mātou ona o le mana lo wanganga. Whawhitai Yesu. Amen. So
Malina o le pese e fraka a sa mai fanga I tunga I Amerika Samoa ma le pese ave lo wola ia nga le pese se lau limas fu ma le fitul tu spese ale e fraka a sa mai fanga I tunga I Amerika Samoa. Tolungan tua ia le pologala mina le a reto le online le ni fo I vahinga o le hawoli ina uanto I se fulu fitu Malafa minuti o Natale o leitu la e lua I anta fo le lua toi fa funga le turu I se toi awidatu tala ya pe o funga datu le sunga ya se uli mala levi I le tau le tasi I le awoli nei toi fa tala fa toi pa fa le toi ma toi le ni vaingo le so I le tautua fa wa le radio Samoa tasi lima Iva tolu amo Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Isilia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whaleta vale la wiloa o le Car for You.
A whailava ta sa ili sau ta vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o awhile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova te lao lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS, ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo. Se ki a Radio Samoa.
yo. Ya, saya kau walu. Kalau aku makan ke suka lele, faham lo mainnya semua dia. Kau kau fofo. Walu. Aku bego. Saya kau pengen mainnya, sale. Oh, kopi. Daya ngaka. Malu alfa malu si uso. Malu abau. Merry Christmas, Walter. Beijo se sala a se pangota tu fesilia i pe aisea leo ti o se tui ina tinga la urupe ua leo ua mafuli le la am safa a paolo le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu moto lo wali isi elo fa mai o vai vai fiu e fava senga o nei tinga o ya ua mo wa tu le
sa taula ia yo le vai atua o ona le de ipu o winu ai mai mau pe ana mawhai na toe niu le tai lo leo malau ki tara se yo toi whaalongo tasi ui i le te loa ua e whai pese a i le lani ai o nolo umisia o oi e mafua i lo tani wha a whetai i manui a le nei ua o sapai i le tale ni sa e fina ua o sapi ma ui e le a ai o anganga tofa o e manui a lau malanga e ui le whai na tai o se sala a se pangota tu fesilia i pe aisea me uti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la au safa apao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele atu botu iotie o filo tui tu mau fe elo manu manu ase awe ave ai le safai ma uo le samawai le fia fia ilo umelo tu le safatani ya weba ma ipo tinga lava lo le ama ai le manolo awa ya fafanga ipo mafatuama tama wa omisia le tatwa mafutama ai whamangaloa i so vai vai si fati wa sala tafi malala malanga maua sono foa i mana tua pea we italo sama silonga ua umana umanava e ui lava o se kofau ke inoa sa whaki e ki e tau e au sanga le kumai whai la ku yama whasenga kūrau ngiu foi pule whai ko a kasia si esi Ora wilo ai fale u koru fu e mare ko si ala ko se fai me lu kala le bali o lang wa e mole u le sa wa mangoko ma fu ali wa u fango ele ai e ku vasa rangi ai fingao e wa e la u fa ka u kaima wa kong sa fo i no nganu wa le mu si au la mepa ka ro fa i ka ma fu ka wa u mangua wa mala wa sauki ai o pa o ma fare kala kala yo ma fakianga wa muku vangu mala o le la ai le ma kuroi ma ka o mo lingi o langa pe anga ma fai unga koe a maka mai ma u pe anga o se aka ai se koe kila i le amakanga ka fia koe kilo a kusi o pau au fai ma se o langa kala i kiri ai wa o fisiki so ku a pe se ai o i o i maka fa ma ngalo lau e kala kili o pe ke ka se kama o ki ma o fa wanga sa ka wairo ne yo langa o lau ka le ki ma u ka ruenga ki fa su mala malapa yo mo se sero a ke pico ko ka o ku ya la me fai malo ai sa u be ya si a o si a fa ma be a ma ko ko e ui le fai na tai be o se sala a se pangota tu fesilia i pe aisea le uti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuri le la au safa apao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele atu boto Talo fa fungo ia fa talo fa tapo inga le tinu fa fungo mo yo nisi no tala awa fulau tapo inga tala tumua fast for you tal sanga mo si teni silo teli ai lalo tu la fono to te kewo si ten samo ma ofale lo ia silo ni silo stina fa masino malana pa anga fo ba yo uprenga ina va vasa mane win Peters ele fa te te venika stai ni penga nge puswa ya tayo petaya mo champino no langi o suanga tala ta longa fa fungo ba fa lo teli no ni tala o fa mauni ana matanga ruanga mata o polo to fale ni sila ir fas mo ibo tar sanga mo sit seni mo tanga sa mo lalo ri tu la fono to ke o sit seni sa mo to fa fo i sa mo sifo o le tu la fono le sa pasi el palmeno ni sila ma furia o lango fa pule e ma sintu wai o fe so so ni to fa fo i sit seni mo le tu sa ma le to wa feli misala o tanga sa mo
ta ave sela tu si teni la fi selo was lua o le tamatai sui o visa silo mata o polo to fala matanga luenga Maria Robertson na e fa maoni le tau watu o se lau lima sman fa ta sanga mo le si teni pitsu mal tasi mai Samoa fa sma le ta sanga o fa maoni ai oisi o lo fa yela vai nga senga o ia fa mo mo matanga luenga siria mar se lau se fulio ta sanga la tu te mau mai le official ha commission i sila i Samoa i le vas name Maria Robertson e tasil ta sanga sa te ena ona sali ausia ele tangata sa ta sanga i te yala po criteria Elfia inisio swinga i fa tinongo nga senga o le tusi leo pepo ta sanga mfasino manga ile ngana Britania marenga ngana Samoa e bero ngalu le fa te sei male o ngalu ngai Samoa ina ia lava sa unia ile official komisi i pia Maria Robertson si le male lima se lau ni ulua tangata sa sia le official i pia mo ta pai no ni famtlanga ile sulus fuluo no masino November kalau mai ona avea matula fono ta maule apili e tu samar fixa la fixa fitu e ni telefoni man email sa fato ayatu le ofisa tu samar tula fono ile fava ya so mavai lata ile lua fe i se lau e pepa tal sanga sa copy lalo por downloaded mai le pengo fam talanga matanga wenga Maria Robertson ole a lenga seina matanga wenga iri tal sanga ile bao la so tolo December mala so tolo ya worry Ta maufolo tamatai lo ia silo ni sila Judith Collins. I sea mio sa whaalia tamatai whamasino. O le whamasino nga malana pa anga e peona la upuleanga ina ia te ulo le pātia le New Zealand first. Wa wasa mana e Winston Peters. Ma isi whai pule la na pātia si sauninga sa whai au kilani na masino mawai. Ta ripu ti aile lo minga ale The Post. Kuchaki Emma Aitken. Malana pa anga le fo mai mua mo whaalavalave whaafo say Dr. David Collar. Ta a waisa patia fa masino fa tu malo ele kalapu la loa ale Northern Club pala ur fale fa malo si aisa fa te singa sa a waisa sui par mia Peter Slayer ele si poto no fanga ta tu wa ia ele tomo fa yo le te mai tai fa masino ur fale le poto fa ia fa singa a lo fa ia te tala nga Peters ma vala au ia e pepelo ma fa itanga ta pe fa pe fair ona la tu fau e fa ia sana fam talanga Sa tua iaila na paanga ia kola e por poloka ino Peters au tu muni mare fa te singa maval au iai o lo ia fa se ngalu nga taia tu lo lava ile fa nga malo ai sa te ena kola ia lo na poloka ino Peters mai falia o ia fa mtalanga ia te ia ile sau every time ai fa ilo ina fa pe o le fa o se la fonga ile fa te singa o le o se fa unga le leng sa tua ia foi ilo na sa wa ina fa upunga ile tama tai fa pule Casey Costello ma le whailau tusi al pāti Holly Howard. Tā ripatia foi ele The Post. Tā iese tua i ngā kola i lona whisiringa ino se tangata whai ngā luenga o lona tupuanga in tia. Pe ona whea, tā amatai ona whaatanga tangata ini tia uru whare kalapu. Tā ripatia ele matua i te ena kola i lona manatu whaalia e whailunga lanu, e pe whaamu e moe e whailunga tangata. A whaalia e Collins is whaamutanga te sia. O lo i loa i ale ave vesti sa tupu mai, maua matua i maofa tere ai. Ma ia longo ai le whaamasino siri. O se tu ai ngoa mio e matua i le Italiana, ma ua iai lona whaamu e moe, e talano ina le mata upu. O le avesteo ino i longa mo mata upu lau tele, te mau a inga sio meanga ma le ola marui o ta wanganu. I whai unga whai a whona whātono o ta langa, ua whake ia, ma wheita ini suis whono Pasifika. Ma tele atua ini atu ngalunga mo a whianga o le a ietanga te Maori Pasifika, ma isi whaala tonga. Ma tangata e whaingo whio na whia. E peona lipu te aile vanga o tala ale local democracy reporting. O le tamata isu is whono rei tūranga manu kawi au kilani saute lotu fuli o i whalia. O le aveseo mana onga whare tūla whono e tiltilua i mea monio le mawai o le ola manuia o se matua i reanga. Mai e tā wai, o le aveseo nei maenga o runuwinga. O le ale to e avea mawha mua mo i lato e whasino i aile mea o whai mai aile tūla whono. I whai unga whai a whono whātono i whai ngā mano whara te whale. Tā matua i pasto i a puni pe tusa mare ngā yoinga. Mai e whalia, o vaenga e whaola manuia e whai a iei loilonga, o tā whai ai, i le whatu au tūor whai ngā mano whara te whale. Mai e whesili ai po ai tu ai ngō tā langa o le ano no whai, a whai e le ni ata whaali, le eini pesenga, le eini whaalinga, le eisi whaalau te leino tūmanga nu whapea mare ola manuia. Ai mai se ane whaalau lo ino re ngā rure whatasi, ma so time tu tauma. O le tamatai sui spono le foro aore tumalo, o maunga kia tamaki, Josephine Bartley, we varia. O le ave seo vaenga o la maria, ma i le tūla fono o le ali mataika ina i se tu aingo au kilani este. Mai e tā ua foi,
vai nga uma fa pina le fon fa tonu o le afia uma e pio fa alinga le Pasifika ma le Polinsia tauninga te tele business ma tau tua Maori ma le Pasifika o le isi tui se fono le tulangi o Manukau Alpha Filipina o i taua o le whainga malolo iei nea leo kea i ni whawhita le tele e paule meo taula iai o alato lava whai unga i mea te tele ai wa pui le ni pare mia Christopher Luxon i le whai unga ma le malo ilo na whalia le vazanei o le aveseo ilo ilonga i Ola Maria o tala peanga iai ina ia toe taula iai whara whatonu i tautua au tū ma whai tia ia tuperitoni i whono whatonu. O le resa e tāpena ina sa wai te tele le hiko i mori whenga ingo le waitangi le masin tuluai o i whalia. O le whai unga le pare mia le a wai le sauninga o le whamana tuina o le waitangi le no whanga o le whenga inga o se stepu le lei mua lea. La wharia Christopher Luxon o ni isio sui o le malo le a wai atu sauninga umai whai atu tonu le tanu e au whiai ma waitangi. Ai wa whai ana whai unga a wai isi sauninga isi no whanga. Tale no aile le tori sila o Eru Kapa Kingi. Na e wha maapuina lea hi koi, na e tāwai. E leo ia stanga te fia i se sui te whainga maro so whakasi e awai. O e tāwai, o le tolia le pāre mi o leo te ngā te o le step mua leilea. Ai na te loina, i tuato ia, o lo te tū ele lau tele o te ngā te e pule ngā Māori. Ma o te tawai ai la tau ia o na munmuri ai, i le whate te inga a Luxon. Mai Vanuatu, o se tamalo kiwi Vanuatu o e whalia, o se whalongona o tangata o skifi e se nei no whanga o Sasso Lofa i lalo e taulanga o Port Vila i se langona o tangata o le roto e whale e whoringa mai e le ise o le a maua o soi fwopea o le numera tangata o mai li te mine ua whana stoi fua mai mafu e tele fitu te se male tolu le malosi le asa alulu i le solua e tos maleono ai o lo iana manatu e si tia o le teitai whono le whono whatonu o le mafu tutu na o business de Vanuatu Business Resilience Council Glenn Drake, wo ye falia. Mai le tele no tangata tula lata ile no whanga o Papaioa, ale pila bong, e leo to ye se wha moe ngai seisi, o la pea. Mai e tā wai, mo atu sa whaima wharongo ina ni leo, ai poni pa o. Ai o no le tūlanga o yele solofo le no whanga mare mevela, e leo to e whalongo inai. Whari e Drake, o le vanga atoa Vanuatu e leo a fia se i vanga na ni solo tele o pala. Ai se tasi o telefano no ile whanu lame e au fia ia ila to o whanu soi fua ina ma fue o se tinata le vau Vanuatu o tasi lana tama ia Valerie Kalkoa e whatu a lua aso talo na to e teli ulo na tunu ina o mai ana mai teimi o ngā runga wha mai teimi sa o i Australia li puti a ele vango tala le APC o Kalkoa sa to e teli ulo mai ai olo na tau sanga e lua ila lo le porkalame o ngā runga wha mai teimi i Queensland ma tu e puti ai sa alu e Port Vila e whatau ili temi tonu, sa alu lua ne maa fue. Whanau ilo na ola, ai tu uala na tama e nao li tolu tau sanga ni toa. Ia taro talonga o le fusu anga telefa vasa ta semane, te tala ili tau sanga pou, ta mawina le vau David Nika, o ni sila matai o petai o Australia sa stangia di tonu le itulai kasi. O le fusu anga e whaia le sovalu le masino fo January Coast de Australia, mora champini lo rangi le IPF, i le upanga le cruiserweight, le ola umia o peteia. O se fusu anga mata ino le aiai, i le vau tamasa tau whai, fusu uma i talonga no limpeka, i tusa le mata tua te ai luas furu iwa tau sanga. I le isi o ise whai ina i fusu anga wha professor. O ni ika o lo wha mau tui Australia, le wha alau te leina kampania lukisori ai la uli Joseph Parker, o lo na pule ni sila nei David Higgins. O ni ika o tui tulanga nei ia Hussein Sinkara, ina ua maua maisitala ua ngaulon te pavai. Malona talia o le fusuanga wa ngia nei ni fesili. I sona le leia manu maro ia o petaia. Le ua whaatulanga ina o le taba pito sili atu le ona le leile rurangi le au panga. E sa whaalea nika, i tu tonu o le itula, ai ona sainia le whea ngainga mo le fusuanga, ka au noma sona whatu ke. Ka e whaari ai sa atuleni malo se fusua i le apo, e o le temi lava sa maua mai ai le avano e fusua ia o petaia, ka oso vai lua lo iai. O petaia o luas fulona na fusuanga wha professor le sfaiena, duas puluh manu malo tuyoti nika te puluh ne fusuanga pa professor manu malo umai ile tuyoti o petaya mereka e tele ta amersanga sa faianya la wala spanga na wala so valo yan warring wala on spanga ai ole tofa ino champini o le rangi o le puluh o le company fa alo teleina le fusuanga le match room Eddie Hearns we valia o se tala mata ina tele a what if the winga il va tama Australia sa fusu le olimpeka ma le tamani sila sa fusu ile olimpeka o le fusuanga
whakatama pole. Sia. Ele whatali ume le fitubu pula le o Black Daddy Savea, ele whailoa leo le iai o sona o ngā tele la o le Mara Pasifika, o le tamara sanga le supala kapi. E ulava le whaamaro si o le ave o na asa malo loi, le mai ai o le malanga ta amiro le o Black Sale tu i mātua le hemisphere. E sa mau e Savea se ava no mo mua na matanga le nei vai aso e vala o e le whaia o ngā whaalongo tana umanga. Ma the city had been fun whaau se ase tasti mo na au fogu. Ma sino i ulai sa for folalo ia e Savea lon tu muri este male Hurricanes, awai mai au kila ni nein mo na Pasifika. O si tu aingo tangata i ele tau le o i loa lava i le kilkilo iai a mata mai lava le a matanga. Na whaari ai umanga o le teimi lava sa tau nua tu eisa veo tangata umasa ngungu. O whaalongo i nailo na usa matua mara sui mo mole o Blacks Julian Tavea. Le o te aro fo i le mona Pasifika o whaita mai a ore papole. Pai e pei lava na masaniai, a wau pei lava o istangata. Whaari e umanga i le mai ai o sina talienga, na whaapaingo fia i loa na milo whaatase pei tai. Tai ava aia sina whaatau tua toleninga ma sina telo le taula inga tai ai, te tūlanga sa la tūloina, e o iai i le awa i mai leo Savea le au. Ai wale na tamata alo sa whaafia fia nai Savea. Whaari e umanga e o fo i le vaiango whaia onga ma le whaatinongo toleninga, i le na o le lua i tūla sa iai Savea e malamalama le lei i le meo mana na oai. Wale surulima o Februari, i le tāronga mua le mona Pasifika, o le tāmarasanga supala ka pi Pasifika ma le Force i Perth, i Australia. Tala nal ne yaso, anga le leilei Lacey, soi fuia. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got some lonely, 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 lonely blue. Those
Io e si fu malia mele o foi pesel faili le Pacific Love Band. Ia, fa fiatu mo ele nei foi as farile il na ua lua se fun man fa minute wo te nele tu la lua lewa io wo los fu fa minute wo te nele tu la lua. Tu e fatalo fa te fainga le Radio Samoa. Il po iman malu tanto atino lo kopena na mafuti mai pe le tanto ala le Radio Samoa tasi lima iva tonu a mo le to o na fa to va le isa ako o le afa o wina tu po le klame o le o ma fonga mua. E fatalo fantu I le nganga falo alu tele lava I au na po ile tua le ngate le Ea, o tina matima tua malo silnu au nga whaapai o le mawhanau. Ea, malo le soi fumana langi malo fo I le tau a tai ma le onu sai. I le nei fo I as whareile lewa tato mai nei le whai unga le nei vai aso. Ea, wala te mai fo I as fia watoe lima aso. Vai aso fo le aso lunu o le a tantu wha fia. O le a tantu whamana tuina I le whanau mai po le soi fu mai. Io le tanto wali fa alo Yesu Kiriso. Ile Kirismasi. Ea, o le tofaya seu manu. O sunga ia fonga mua. O fa manatu ia. Fa mon mon. Lo sunga fonga mua. Awone ingalo fala au. Awone ingalo fala au. Ia e fia. Ma e fia. Ma e manatu I au fala au. E tatau ona inu. Ila taimi tatau na inu. Sato ia o Kirismasi o e seta a sautina sautama mo I lava e late fia a woni ngalo tanto fala au fatalo fatu I tanto fa tasi milunga de tanto Facebook live mo tanto YouTube live Amelia Famoana Marcelina Brown Ronnie L yo Davita Sui fa atau fa tasi mina I Penrith Sydney a fale tele fa fitaya mosa Maria Le Sina Tavai Ea, o le sunga ia po seta hadasa mua, io e. Tanto umalava lo fatasi mafutu mai lunga tanto penga te ilangi Facebook ma le YouTube live. Ile nei fo ivanga o le awoli malo lava. Ea, le ona sai ma le tau ata ile nei fo as farele le wata mai nei fo unga. Ea, onga wenga le nei fo iva yasu. Fa o te pe fa fianga le nei awoli. Io e. Afa pe foi mal tau lo ala le Radio Samoa tasi lima I tonu a mo. Tume tai ato fanga meke ia mar peso fanga ina mako Christmas. Tanto uma leo Christmasi. Afutu mai pelo ala le Radio Samoa tasi lima I tonu a mo. Le por klamle nei ole awoli ma fonga mo. Can we see
Tolu Amo Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le Car for You. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava I le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frontman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fiai mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane I le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa I alu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awale suia le ngila ura le kio. A eva mai I le se fulu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Hello? Mom? DJ.
te au ala. E vela pakona ukama. Ko e he hokalonga tinga. Ula pake hono aunga. E he koi lupe kama hoia ola. Masinga o ka alo I lo mangava Maki o le vankasi e whangau mai o le kama Olai oi whakau fo ai wha ai mai I apia Mam o ke leo fo se ua o palo o ke fia e mai mali whai oi avele Wai ai swinga ke kele O makua alau kama oh my gosh e u fele fele I kele a ofisi lo o fia makua ngai ai ai au Uro alau salu kongiri solo wha vai vai Le mawhaia onga o kua oi lau pele sei kau su e ako se kupe mamakakalo mai I a kele E loka heta ye he la mai yo Mama yo, lava yo, lava yo, no heta weta mama yo, mama yo, mama yo, mama yo, mama yo, aheta Tele mana o lava e fa apele pele o ene I e matanana e nana lava lo o alofa ai fa apolonga o e pe e te ma sola sola e te feel lava e to mai le se file mu e te lua fea nai o te mana o tofo tofo o e fia I lo me ana e lo no to e ne I e fa atanga file mu mai ai o tonu o lo loto ona fe ai ole fanga ole tama futanga na ona feo feo I lava ele itai yo se tai mi e sulu ina I se mama sunga se ilonga ha e pasi ola su e na pe e te lava ono sai fa ato atano no for moi ai ua motino halo fai o ile o ti so a fa alisa o atu Lea lo famoni lea o te no foma u ele o sa o fia tama matu alo o fia manu malo ila o fa te fulava e te fa ali wana olo u ata mo u pati pati wa ti leina o te fa ali libe a o ba ia to e matangi tangi e te fulava e te to atuli ina ia su ia winga fa ali te to fa o ela u hani be e te lava tatali fa afita uli awe keika, awanga ya fuka Ngalo walo fwe wharia, luku mai kaika Te maa ye e masangi, asore aka masore hangi Ele ngā o se fia e ke mawere ngi lalangi Ole mafu angle ngā o wharia, po winga leanga Ke maa ye e masangi, asore so wai ole masa Awa a whai wikwe ngā o se whukausanga Ele kala ili o ke wha awau le ai o nganga O makiwa, kalia a kele o kupe fia Kalia le manguia, kalia le mawhakia Ao leo o wai aku ua lewanga e saumia Beli lo mare mama, te kolo le manguia E te fiolanga, e te whaali wana olo o ata mo u pati pati Wa atili aina o te whaali lipe a uba ai atu e matangi tangi E te fiolanga, e te to atuli ina ia suia ia winga whaali Te to whatafa o e la uhani pe e te lava tatari whaafita uli Fokua o kia o ila wa mio ngā ia e whai ia Sa wai whai pare busu e wha au le kilo e whaasea We make a story mo excuse for le pasia Kine o fulanga le kau mu sea sea Ovolo maso salo se kuia lo inga inga Fa pare pale pea o e inga nge whai pe mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngā kai nungo papa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngā kawaka Ki ke lea pe se ngā ia e makua i le uro Kawa o ka lai kau whalili
Ai ese lupa rufa fa maungi au ilo wow. Yo! Ole asui atu baby lau si kaili o lau su e ngalea ua pasi. Na o fai tako e la u baby a olea ua leva na e sauni. Wa o wila a o e ua sili wa sa o hale tangata na o fili fili. Mo i o tele ta solo muli o oiolo u tofi e o ile o ti. Ioe, whawhiwhianga tuwatasi le sunga e DJ Dave, Samoa November Non-Stop 2024. Ia ina ua toe lua se full minuta tale tu la e tolu. Ia e fia le nganga lo whaatasi maile uso ia le sunga le ipule. Ia ngal malimana tai ma le tato au nanga po le tato whaatawale o le G-Mana Wholesale Autos o te whaatalo whaatu le nganga whaalo le tena lava lau sunga ngal malimana malo lava lau nisai malo fo ita wantai le nei fo iaso. Ia o le nganga lava e tati tata whai whamalo ma whaate lai fo i le nganga pia le nganga whaalalo il nei tu la le aso i le nganga pia o tau lia mai nei tu la i le rofo le li ia fo i pela li inga i le tua i lau soi fua tau tua ia mai fo si o la vai vai le nganga tele soi fua lau leo le tunu leo tato feilo ia walo fo ia tole te feilo i malau sunga ai se ko mai ia o le lava e langona pele lo fo le ri o le manuia lava fa fitai ngal mana ia o le tanto fatalonga masani lava i le tato fataval o le G-Mana Wholesale Autos ia inai on to hu tel tonu o tele lava malu tanto atunu lo sa ili pea si ta avale a mesi si me alofa o le wanta to mai nei ya sufia fia fa mon mole lava da ngal mana ia me se reporti o le tanto fataval lo fa tai ia mo le sirafia ia te masalo na wa tu muli le sunga ia te manu ia por ftainga te manu o ia ngase lava ia le naua tu la na o vai se mai fo ile fo le tato pasalo ia malo lava file fiber vainga pena ile tau tuma na tofo le ni o nanga o loa ma fa le vai no tau tuma mo sa mo over ma le lua school mo tupu tau sana o tau tua pea len tai lea o le au nanga lava e pu lea lava e tama pa na te o ile finangalo ia tau fai lava telo ila to foi le so na ma fai family ina e finangalo i lava ia tato promotion solo fa na solo Christmasi mane tau sanga po ia o lea lava na toi apa lava le tato a nanga ia ma toi fa po poina isi fai na me alofa e ala le tongino ai talapu tu fa te tino ai talapu ia le ngata le ostele ni po i mole ainga i po puanga fai pe ona ia nei vai tau man ia fa manino ba nga uma tolu afeta la o tato fainga me alufa le o iai ai le ngata ilea ia o le tulanga le tu pa singa ai talapu o la trade in po la le tu pe o lo fo tavale ia pe frustracio tavale lo nga do temi e sulli ma le tu pe o wai nisi ko ila to o mane pe opa la tu tavale lo trade mai tolu tai fitu afe vainga fa pena o tato fainga me alofa ia manatua e ia lava le taimi e fofua lava le tupe lo faalu anga ia ai talafu o tongi fa mo ko la trade in o lo ia e tau lava on sila fia me uma e fa moi lava anga ia le tato finance ole ula ai tau me ia sirtila anga ilau financial profile pe ona ile tupe noa tupe fa ina lo payment ai mai sele tala anga o lo swafa aina foi tulanga tau le sene pe le so le sene en fai lava na taria la talsanga e foi na ia tatu talsanga me vai aso ia ila tau sai ni ala tatu talsanga e engi le sene lo vainga na te tau tilapia e te tau ona le leila o fa ina ia mafai na talia tu ai le tatu finance lunga foi tulanga ia tatu ia ila tau lo fa pena na fainga renga pa vai taimi ia tofua lava i le visa o lo iai, ia parale ungi o lo iai, ia kuatai i poti o i sa mua peo aunga, ia ai ui lea, ia o le tūlanga na iai e maua lava le sosoani. Tele nisi vaenga e whaiona e tila iai. Nisi foi o ainga, a tila foi lunga o le tato o pena ta whailangi le tato Facebook, le tele o tato tawali fau o lo whapena na tiliva XUD 700, tato Scorpio, ia ma tele la bodi soi vaenga tauna sirti ai nei atatu tawal fo o lo ia foi se penga me alofa fa pitoa te ai su mai le tatu o pisa tawale use card per na ia tatu tawale mai fapo mai apani
ia lo whapenana te lea tātou pikiapu, ia lenga te lea, ia le tātou sepulu no poa, tati no poa, SUV mo tātou mātua, ia le telefo tātou sportcast mo alo ma whanau e fili mai. Ia, ona o le nei vai tau, o le vai tau whainga mea alofa, au a whapoleina oe, mana tua, e tala no sao mai lava e tala no mai le tangata e pulea e wau nanga la whapena po ia no soani mo o e ise meo lo e whinangalo. Ia, Isaac, o ise meo whinangalo, ia? Ia, lele, le aif malo whawhetai ngal man mana whawhetai lava mo lau taimi le whaalawilo ina mai o nisi au nanga whapitoa le tātou nanga le Jimana Wholesale Autos. Ia, a mai aso whinangalo nei te ui ise meo pa uia te au. A whamon mole ngal man mana? Ia, whawhetai. Te tua le tātou balau, whaptai, toi mode whamalo man whaptai le tātou Radio Samoa, mai lava tai au le sunga eo ia tapai, tātou tine malu le tai au, ia te io mai foi le sunga foi ia te umanu, i le uli, whapena foi lau sunga, ia ma le au tāpa whao nei, wholo mai a oi, malo le foi tau tai malo le tau tua. O vaenga mai tau te fia, o iai te tātou Thanksgiving, New Orleans, pena whaafonga, ma kita sila po iai, tausanga atua sa ili ngā te lini, ai le ngā tailea, ia o te sila po ilunga Facebook, i vaenga lo whapenana au ai atuai, whaave i alum whanau e whatapau, ia e whae nei tu ngā tāwale, ma ice skating le bai atu atua nai, ia le ngā tailea tu langa po i le toswani le tātou Marisi, pena po le tātou St. Mary's, i vaenga lo tautuai, ale au no pinga mea wala na whampai en patino e lau ainga o maslin ulinsin neiva inga o lau sua ma lau so soani i tau sanga atua i a mātou sa iri ngā te leni. Tātou na inei, patino ina na whamoe moe i le tātou Fia Night Club, o le a whapena, whapiapiina o i le tātou paia ma le mamalu, e le tamai a mele nau lino, wa lau tila pia foi i lana tautua i a pei foi lava na tautua luaina ma sunga ia E.T., pese le entino, whapena, pese Christmas mai whapena, i o le tamai tai la le na o mele naulino, o le whapena, o le tatu kesa tingana, ia o le fonga le aso, o le fionga ia Wamatu, le anu sao, ia o ia le na o le whapena, o le tatu MC le na, ai tele po nisi whailonga, ma nisi whainga mea lo whaile po, ia e mai se po le whaptaia o nisi po i o pa ia malmamalu o i la tō company o lo so sai mai. Balau mai mo tātou au nanga le Jimana, o na tātou taimi, balau mai le lua fitu o pa o lua fitu o Barcelau Jimana Meritasi, o Barcelau Pound, o lua tasi, le tātou telefoni i balau pua. So atu si lua balu Atkinson Avenue, do so balu Atkinson Avenue nei o tau, o lo ia le tātou nanga patau waa, ia pete suma maliu, pete fio, e foi lunga le tātou Facebook, le Messenger Jimana, so tai mai ina mo nisa, talanga ai mo taimi nei, whaftai tele la vai lau sunga Isaac mo tātou avano e lene pui tūla le aso anga lele tu e fufuanga ma tiutio la penga iei po lene aso ai whaasoi fo ia. Manu e tele ia fufuanga tu e whainga neva ia manu e fo i le kiwisimasi ma le tau sanga fau ngal man mana alofa tele atu soi fo ia ma i manu ia. Soi fo ia mai manu ia. Ia, whaafitai le sunga le pule le tātou au nanga o le Jimana Wholesale Autos i nā le luas fuluvalu Atkinson Avenue i nai o tahu. Ia, o le lua fitu o whaolua fitu po le o varuselau whaono ono lua tasi. Ia, le numera whapso tae anto i le tātou o nanga le Jimana Wholesale Autos. Le o toes 10 minute tale i tūlai tolu. Io e le i whaangaloina le tātou tātou se o le kiwisimasi a le whae mea lon whantu le vanga ma le au nanga o le leite o Samoa, le radio Samoa sifuli mai watolo amo se mai a le tātou nai whaafifianga ia o le tātou se antoilea ia i le tātou se i o le awha tau nui le so Isaac Pula ma le peso whaingoina Old Christmas ina o toes 10 minute tale tu la e tono. It's a memory of an old Christmas card. There's an old Christmas card and an old dusty drum, and it brings sweet memories back dear to me. No ex-favorite and worn, it's exposures as the mud when the fountain neither first Christmas card.
Yes, I'm always sad it's better round this time. Heart in me if I tears or some more my Christmas tree. Oh, ain't about it, neither first Christmas tree. Words in every line. Guess I'm always sad as matter round this time. Heart in me if I tears for some more my Christmas tree. It's a memory of an old Christmas card. I thrill with every word, sing every line. Guess I'm always sad as matter round this time. Heart in me if I tears for some more my Christmas tree. It's a memory of an old Christmas card. It's a memory of an old Christmas card. Watatangi mai longo le kirisimasi, le lalo langina faatali tali. O ainga mawo mamai, ua feilo ai. A ole nei lava o te faatali, po a fea e sawai lauhani. E kisi mai ma fa amanuia le kirisimasi. Watatangi mai longo le kirisimasi, le lalo langina fa atali tali. O ainga mawo mamai, ua feilo ai. A ole nei lava o te faatali, po a fea e sawai lauhani. E kisi mai ma fa amanuia le kirisimasi. Le atua ua whanau mai i le whale o manu. Olu i tau te lelena mo o e mau. Tau taia e ia i le tau sanga fou, le whaasino manga uma mo i tatou. Manuia le kirisimasi wala tau sanga fou.
tama lea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le Mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le nitausanga o Yesu o le pepe la fola Fia fia ia ma aleluia le tamalea na valo ia e lona ua le ma Sio Fomalia mail sunga E.T. ya mail na Christmas album E.T. Christmas album. Ya male pesa fengwa ina longo ole Christmas ina o toi fa minute tale tula e tolu. Ja, Samuel ole o tato mai nei le vanga le tato por clame. Ja, ole ava ilo antu ia tanto ia ole na manmalo. Ia le ainga le na manmalo I le prize. Ia bo ole ia tanto me alofa me tato fa ilonga. Ale tanto tau vanga ole Christmasi, pespesenga Christmasi. Ia Ile nei foi tau sanga fai me lo fa tu vanga le radio Samoa. Ia toi ile nei foi Christmas ile tau sanga lo afilo fa. E lua tanto inga o leana sao mai tanto entries ni. Lua tanto inga leana sao mai tanto entries ni. E lua foi tanto prize. O le prize ale tulanga momua. E lua se lau tala. Lua se lau money prize, but cash prize. Lua se lau tala. Ia male prize lona lua. O le lua se lau tanoa voucher. Prize mua lua se lau tala cash prize ma le prize lona lua o le lua se lau tala tanoa voucher ia le o le tanto se atu il tanto se o le ainga o le ana malo il tanto Christmas competition il nei fo itau sanga o le ainga o Saenga family. Mas pati mo le tanto aingal nei Saenga family. Leo mo malo il lua se lau tala cash prize. Pa mo le lava Saenga family pe me faiona fio mai ile se sui le na to ainga fio mai le tanto official radio Samoa ila so fu le vai aso fo ia e awina to ai lo prize lo lua se lau tala cash prize ma le tulanga lua o le prize number 2 lua se lau tano voucher lua se lau tala tano voucher o le ainga o fui maono family o le o malo il tanto lua se lau tala tano voucher 2 and 1 2 tanto prizes ya lua se lau tala cash money prize leo manamalo ali Saenga family ya male ainga leo o manamalo il prize lono lua o le tano voucher o le ainga o le fui maono family Saenga family ma le fui maono family il tanto tauwanga o le kerisi masi le taimi lunga wanti o le wato intasi minuta tale tulai tolu awina tu tanto tale vai fno le ngana pertania o le tanto local news ia ile nei fo ivanga o le oli pa malo atu le tanto atunu ia le tawantai ia malenga lue inga luenga nei fo ia so talitonu o telefo itato lo malanga tu nai malls ia le mau se aloi I oloi na le manu kau mo anga ia to super center ina le Sylvia Park New Market ia o Waitakere ia I tanto mozia awa fo ufa tangwa Christmasi. Ja, ai ma mai pelo ala leo radio Samoa se fulu lima I tonu a mo le por klamle nei ole awoli o fofonga mua. In this update, more than 22 tonnes of search and rescue equipment and aid supplies have been delivered so far by the New Zealand Defence Force to quake-affected Vanuatu. RNZAF's Air Commodore Andy Scott says a Boeing 757 evacuated 93 people to New Zealand last night. Some businesses are opening their doors for the first time since Tuesday's 7.3 magnitude earthquake. Vanuatu Business Resilience Council chairperson Glenn Craig says as water and electricity is restored, they're hoping to see the return of tourists. There's going to be a strong push by government announcement that they want to see the return of all the commercial flights over the weekend. They want them to start as soon as they can, early next week.
Retailers here are feeling buoyed at a rise in consumer confidence. The latest ANZ Roy Morgan Index for December shows confidence has risen back into triple figures. But it comes after yesterday's GDP figures fell 1% in the 3 months to September. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says those figures are almost 3 months old, but do reflect the subdued sales in those months. We have seen some more positive sales over the last couple of weeks where we've been either flat or very slightly positive on December 2023. Labour's Willie Jackson says the Prime Minister's non-attendance at Waitangi next year is a step backwards for Crown Māori relations. Chris Luxon will send senior ministers instead, saying he's always intended to spend the day around the country with different iwi. Jackson says it's concerning, given the long relationships formed between iwi and government. It's the iwi leaders' view that they should attend. It's our view that they should attend so that the Prime Minister can be clear about the type of changes he's made over the last year, and he should front, particularly with this treaty principles bill out there. Police have kept one league fan in Auckland happy this Christmas, tracking down his stolen 25-year-old Warriors jersey and cap. Officers located the clothes at a Mount Wellington property after the online delivery was swiped. Police say charges are now pending for a 32-year-old man. That's news. In sport, Liam Lawson's climbed a mountain, but the ascent of an even bigger peak is just beginning. That's motorsport commentator Bob McMurray's view. After news, the 22-year-old will join one of the powerhouse Formula One teams. McMurray says Lawson has a massive task in front of him at Red Bull Racing, alongside reigning world champ Max Verstappen. He is now at base camp on Everest. He's got a huge mountain to climb now. I mean, he's going to be expected to match, or better, preferably, a 4-time world champion. If Auckland FC delve into the January transfer market, it will only be Australian and New Zealand players available to them. The Black Knights have maxed out their international quota. Coach Steve Corica has confirmed they're debating whether to seek cover for injured centre-back Dan Hall. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Say coisa o
vai lei fese ko lua ko ko le fanga u fese ma ko fai lo ia e ku sa o lua se si va kope ma si va ke le va a u mo lo le po fa ai u le fa lue lu ma lue la lo lue fa a lo si ma show ma si va mai nga i si va mai nga o si va mai la ia si va mai la musica si va mai nga i si va mai nga o si va mai la ia si va mai la musica e vai si va la sinerse pe la vai le fuerse si mai a mai come que me sa faca vai come ma qua e si lo wa a wa pe la we si mai lungo lo podia mai como la ia ties un por capo posa pisa sound oh mai no se cago vai vale de yo si va mai nga i si va mai nga o si va mai la ia si va mai la musica si va mai nga i si va mai nga o si va mai la ia si va mai la musica. Tātou se mana na o umalawa e toi whaonga la pisi au ngā. Ai ai le taimi e whaingatai o na mana tua le whawasenga ino la pisi. Tu uai la pisi pepa, atingi pusa pepa, ma atingi apa i le la pisi e toi whaonga. A vea oe ma whaataita inga le lei. Toi whaonga whangu tio ata, ma whangu mo taitai. Ma toi whaonga plastics, tasi, lua, ma le lima. E fsosoani i le ola manuia o le tātou pāneta. A wane wha mai maua se mea. Mo nisi whamtalanga, tanga i ane i le Auckland Council Recyclable Items. Whaonga te taula pisi ele i umaleaonga, o le nā ua iau lima. All Together Auckland. Whaonga le tautua le Pacific East le masina toa se ma maua i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e te posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamodi ina fisiri lunga le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi na o pili o le vai, mo li pe teu tupe tus tupe i soa se whare tupe maisi au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le tau lau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o war sa lau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer. E whaasa o ailu teimi ai maisi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele kresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa. Ti mana malana tautua matavela i le atunu. E lefe siringia le au nanga wha malia loto angalu mare mana male au whainga ruenga loto fe soa soani. Tausa fia toe mata ata e te tali tonu lava pe a e susumai. Wha tausau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e fo i lau a inga male fia i le lau fafonga fia o lana au whainga ruenga. Fe sili mai ona e tali tonu rea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava o le ioe. I'm here without you, baby. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga. Tau Early Childhood Education, po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Ositalia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tofia tamatane o le mumata i le afi se vai ane la faso saunga e se launga loko auna i mafofaunga ki li leise vodka, leise cheese, leise tequila fai aku whaafia, leise poka, leise pia musika i pakilia Tofia tamatane o pui puinga aina se vai ane la faso saunga
paki kasi le kama valua popo o lesi kama kakau lua kama valu kau o lesi ofu au o ke kuma ai le pusa le o la mafofau ako fafia nga yo kuanga faloloa yo kau au fili mai lau la mai vapenga asa le bakuni ma asa lo sai tu le vai ya kum ma ai lau ye ofi ma lau mango oi isulu e koe fili ma lau anga le wai fafo le o le sumu ma fea le mafanya kali lango lango a asa le ngo ma amerika ele vai singango pasi mai le sai ka mo e fa ya mama me ye ni me nga ko koe nga poe manga oi koe fa fanga ai ale ai kango lo fa susu mai no pe kanga su e ma ye ofi o le a o mo le ko kama Cinderella sau oi pe ai ke pai e lua lau niu le leiva ai oi i se e pi i mau Spider-Man pi e pe se fe e se si ai pa u ai le umal ka o pe se me matane mu mata i le afi se vai ane la fa sa saunga e se launga la o ana ma fu faunga ki li leise boca leise cheese leise tequila fa ya fafi leise boca leise pia música e paquilia le toque da matane pui puinga aina se vai ane la fa sa saunga e se launga la o ana ma fu faunga ki li leise boca leise cheese leise tequila fa ya fafi leise boca leise pia música e paquilia vai mai mama mo mua al sua fa feanga so oi le male sua mo le sa o ngai ainga samo o mengi vai mama sanginga wala la fanga e pele lo loko falanginga o le moanga ile au si e poko e inga fa mai o le ai vivi o le fuela velave o le koko o le ngausi o le pua le makei o le vau filifili nga o le akonga ki sila fi le so ngalo ke man ka unga fa ai keke pe ye so fa special units mai meleke ka apela so nga fuai ko kusa apampang teke pe ye ke la vese ma fu e mai kai skeke o le kofi au ka o le pui pui o fa finge mama ku ya fu lo ko ku a eso ea chua ke ma o le pui ku fa yo pala pala ma ko i over mango sua ngo o fongo fa pi wai la kiki Abi vi e finga kalanga e kosi fala li fai vo kamali o le fekalai o fai vole au manga ko ko ingo le fongo makai ma lo se lungu e pola pui pui ma va va ai so ma ku pala pala ke a o vo ngalo se kakalo fa kai le tofi te matane le mumata ile se vai ane la fosa saunga e se langa o amna ma fu fonga ki li leise boca leise cheese leise tequila fai a fafi leise boca leise pia música e paquilia Olha só fita matane le pui puinga ainga se vai ane la fosa saunga e se launga la o amna ma fu fonga ki li leise boca leise cheese leise tequila fai a fafi leise boca leise pia música e paquilia Olha kama le mangu e fafanga i ke wila fungala au i ila o filila o senza me ke kapila au kako fiu e fusi pa u salu lima o se vai o se sae wai au ki poki wila sau male o inga e kuku kalinga o kama i ke poko e ngake fa o nga inga e vili leo leo e a loka loko inga se kango i fa vasenga mai kausanga o langa kausinga la makufule manulu makiva le kango lima nga o langa kuspa ia le sa lima ka inga alo falo uso awangi fa se inga lo mafo fau ye fa mo mua lo ainga ya aisa kausinga o kama samo mongi lo kiu ke le uskai kusa be au sange se makiva e fa sanga mangu ye sa lilo e mafu le fu fai fa mangu yanga mai makua lo au lo mo mangai se fa kala kala mo so se fa fika uli ka mo fo fa samo o le bon e lo e fo ele la mea fa mai fo a e rap mai e pe ya o ele fuea il se vai ane la fosa saunga e se launga la o amna ma fu fonga ki li leise boca leise cheese leise tequila fai a fafi leise boca leise pia música e paquilia Olha toque da matane le pui puinga aina se vai ane la fosa saunga e se launga la o amna ma fu fonga ki li leise boca leise cheese leise tequila fai a fafi leise boca leise pia música e paquilia Olha toque da matane le mumata ile se vai ane la fosa saunga e se launga la o amna ma fu fonga ki li leise boca leise cheese leise tequila fai a fafi
le se poka, le se pia, musika i pakilia. Ala tofia tamatane, o le pui puinga, ainga, se vai ane, lau fasau saunga, e se launga, lau au auna, i mafofaunga ki lia. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. E ala lei taimi lunga wanti la ua se full fit minutu pe tene lei tu la tolu fia fia la nganga le ua mausa tanta so ta inga ma se felo inga la tanta unanga o le car for you ia ina il Great South Road manurewa ia lo fa tasi mai le to fine ia an il nei fu ivanga o le awoli fa talo fa tu an ma lo lava le tawa ta ima lo no sa il nei fu iaso ia se fu man mia ile nei vaenga le awoli la wa fionga isako. Ea, o le tātou tau whai whaamalo lava le tasi, wa melo sunga ane e pisil nei aso, ia, wala ta mai whai aso fia. Ia, o no lea o ta so saula la sa ati le kewisimasi, ia papia fwoi le whamana tuino o le tausanga fau. Ia, o whai a si pisi o mātou ile nei vai aso, a mata mai lava le aso ngā fua, ia lea wo mai lava le whai ungal vai aso. Ia, whai a si to atelo si o nai tangata e susuma i le mātou whalta a vale. Yo lea fo iwa i ai le mātou whalau i loa. Wapa u ia peimeni a mātou le mole kewisimasi. Ia a mātou atu le iwas furu tā la ngā i lunga le peimeni a mātou mo 5 Ia whapea fo i ona maua ia le cashback. Ia e te susu mai lava ma tau mai pe fia sea whai e te mana o iai ia ai ole maximum la e tolu wafeta la e te susu mai ia ma whai loa mai i le mato ofisa ia pe fia se cashback e te mana o mia. A wafa taunga mo le kewisimasi ma le tausanga fau wala tamai. Ia, malo whawhetai an o le ansi numera mo a tui le tanto o nanga whia fo i le toa tusi a le ka fo iwa le whaatawano ina le ta whaatanuanga wha mo le lava an? Ia, a whai o tau sa ilia se ta vale. Ia, e ma whai ona e su mai le mato no foanga tolu se lau, Great South Road manureua. Ia, pe whapso tai mai fo la mato numera telefoni o le o vale se lau, lua fitu whai ono valu. Ia, whawhisili mo an. Ia, poso sesi lava e tali na atu le bala au. Ia, ia mawhai lava ona refer mai oe i le tamaita i Samoa le whaingalwenga i. Ia, le lei malo whawhitai an, ia, tele tonu ia, loa maliet whawhonganga mai mo mai le tātou atunu. Ia awa fo your reporti ma wa unanga SS ala tato falta vale o le car for you. Ia manuia tele ne awoli manuia fo ingal wenga to ne aso man fo ingal ne vai aso manuia Christmas ia lo fo tele atu fa soi foi. Ia fa tai foi la fionga isako manuia to ingal ne awoli malanga ia tila fiafi ia fa manuia fo le Christmas ma ta sanga fo. Fa tai lava an. Ia fa soi foi. Ia, olena, le tātou nanga le car for you. Ia, te maua i le Great South Road i nai manurewa.
Ia ole na. O le tātou unanga na ka for you. O varu se lau lulo fitu whaiva ono valu. O varu se lau lulo fitu whaiva ono valu e te maua i le tonu se lau Great South Road i manu dewa. Lantane le mo pili nei na i le Great South Road i le manga tolu nei te alu i le Mahia Road. Ia o lea ua luas fulutasi ma le afa minutu pe te inelingi tula e tolu. Tātou anga ia tu nei whaafifianga o na tātou e fo i mailea ia awa fo i. Ia o le Port Club o alma whānau. Le Kids Program. Langarungi malo si whalwhekeke o le Fina's Delights whaapea fo i ma le Uncle's Prince UNKOZ Prince. Ia i le nei fo i vanga o le ule mafutu mai pelo ala leo Radio Samoa sfuli mai vatolu mo le uso ia DJ 651 o leo la vavivia tumo oe ina ua lua sfunu mali lua minute o te enelei tu la eto. Olo uloto ile manomi ole puata moko e ono mea tele ai subi ai saupa asolo ifa apea ole teine e la lele ifa ole ole e mata ata ai tumo ile taufa asebe.
Ia la lei taimi lunga wanti la wa fatunu la lei tulai tolu tamaiti o lewa tata mai nei le tanto por clame officially matali. Lang with malo si le fan feke o le Finas Delights ia va per fo imale company o le Uncle's Prince UNKOZ ia Prince Uncle's Prince male PHINAS Delights Finas Delights. It's a mawanto keke lunga lanto Facebook page e va per fo imale lanto Instagram page ile finas.delights ioe ia tamaiti o le talitonu o le tanto por klame moni nei mo le nei fo itausanga ia por klame officially matali o le mafanau o le officially mo le aso nea tamaiti o le officially mo le aso nei o le ale ngo le aso malolo o lea e so o antu mai le kirismasi. O le aso le kirismasi e fa manatu ila so lua se fulu ma le lima o te sema. A o le aso se lua se fulu ma le onu. E ei le si aso malolo e so o atu ma le kirismasi fa so tai mai le tolu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu o leo matala tulu tanto leina o le ale ngoa o le aso malolo o le aso so atu male kirismasi le aso lua se fulu male ono tatu se atu nei fa fianga ona tatu foi mai le fa wauia por clame o alma fanau fasili matali o alma fanau o le uso ya tuna imatia ya junior vailua o le ala fa fia tumo e tolu fitu tasi lima iwa tolu tamaiti o tala tulu tanto leina mo oi. Sungia tuna imatia junior vailua ya o leo fa fifian mo e peso vengoina salili tanto the smile on us fifia o dise tupe smile salili ya maneir pisi le tanto leina le nei fo ia uli le por clame ya o alma fana officially matali langalango ina malon sit fa feke o le Finas Delights ma le fale ofu o le Uncle's Prince. Lewi ni so tanto para ulungan lain alo fa tasi mai la wo Jocelyn talo fa lava Jocelyn talo fa lava wa mai oi Jocelyn we have mai ta holidays manaya wa se ini to plans mo le Christmasi Samoa oi dentro malanga i Samoa iyo awala ole umil to malanga Eleilo tolu taimana yo to te fia pea o te malanga i Samoa le lo le aso kwesa wai ole tanto Fisili Jocelyn
O le ale ingoa le aso malolo le so so atu mele Christmas. Boxing Day. Boxing Day. E mo ilau tala, Jocelyn? Ioi. Le lei va fitai la vil mai Jocelyn sa on le lau tali awane ngalo tanto se fa tonu le aso. Alo fa tu Jocelyn fa so ifuia. Fa so ifua talo for valau. Talofa. Talofa oile so noa. Willy. Vili. Ja. Vili? Ja, Willy Chitea Tala Esse. Oh, ta imana yalo suafa Vili o le tanto fa tadi ile o tanto Vasili. Wa mai o Vili. Moni wa fafatai. Yeah, mai holidays Vili? Good. Good, yeah. Or what do you guys have plans for Christmas and the holidays? Eat and Secret Santa. Eat and Secret Santa. Who did you get for Christmas, really? You can't tell me? My mom. Your mom. Seki, thank you, Vili. Our question: what's the holiday? Po le aling mo le asmalolo o le so antu male Christmas por Christmas. Boxing Day. Boxing Day. Mo yo Vili. Le lei fa fitai lava lau tulo so fa tanto se alo fa tu Vili manuia tele Christmasi. Manuia Christmasi. Fa fitai lava Vili fa soi foi. Talo fa valau. Talo fa lava o ile sa no. Mekari. Wa mai oi Mekari. Manuia fa fitai. Talo fa ia o leva tele aso tatele to felua iso. Ya mai a smalo lo a Mekari. No mai. Mekari? No mai. Ole mai le ta holidays. Mai a smalo lo. No for fun. Oi no for fun talo fa malo lava Mekari. Ia o le tanto Vasili Mekari fa mon mo le tanga ta mai isa ako. O le ale ngoa o le aso malo lo le so atu ma le Christmas. Boxing Day. Boxing Day. Mo ilau tal. Ele sui ilau tali. Le lei tele Mekari fa fitai lava lo fa tele atu man wile aso Mekari. Va fitai lava Mekari fa soi fuia. Talo fa talo fa tanto valau. Talo fa isako. Oi Mika, my man, Mika, wa mai oi my friend. About Thursday. Talo fa ya mai ya holidays Mika. About Thursday. E mo I jole we e te ro fainga ngani. Ai, o la fo mai se akilo vai. Sole, nanga fa yo vai. O le couch. Sole. Ke mo. E mo ia. E se le mo ya fie na fa ma ina te. Talo. O fa ma e lo vai ma kina ino. Talo fa ya. O manga ave lo fara au, manga ge makai au. Ia, o manga lo fara. Le tele o Mika. Ia. O le tanto Vasili, o le ale ngoa o le asumalo lo le so atu ma le Christmas. Boxing Day. Boxing. E mo ilau tal. E mo ia. O le aso le fuso I tangata. I. Le lei fa fitai lava Mika lo I lo suafa le tanto. Se alo fa tele atu Mika manuia Christmasi. Fa pena foi. Fa fitai fa soi foia. Fa soi foia. E ole na, tamaiti, o le aso malolona na eso so atu, ma le Kirisimasi, la so loa se fulu lima la so Kirisimasi, a le aso loa se fulu ma le ono, o le Boxing Day, po o le aso e whaapusa I tātu mea lofa, ele ngā terku, I mo I lava Kirisimasi, e ava to I tātu mea lofa, e maua I tātu mea lofa, o le Boxing Day, o le si fo I mea lofa ni, e wha ingoa o le Boxing Day e te tango e o le aso maloloni e te tango e wha apusa nisi o mea alofa ma e tango e ave I sesi e te alofa o te wha along o le mafuanga e wha ingoa e le Boxing Day I le Boxing Day e le o le Boxing Day langa e fuso I tangata o le mafuanga e tau I le Boxing Day o le mafuanga nei o le
e ala mai nisi o tua oi a po nisi fo tangata. E o mai whawhori whaito o le tūle pusa I luma lantou whale o lo o iei le lantou mea lofa o le Boxing Day. A leo le aso tātou te fusoi tamaiti. E le o le boxing le nā. Ea le lei. O lana o le Christmas. Leo tātou I aso fia. O le ala atu le awanoa I nei tātou wala au I e lua mulmuli nei tātou le ise atu le pōra klami o le Think a Minute. Tālo whara wala au? Aui. Tālo whara wala au? Alofa. Tālo whalava o I le sau noa? Blessing. Blessing? Yeah. Tālo whalava blessing wa mai ui? Never stay. Le lei blessing o le tātou fisili. O le ale ngō le mea lofa, le mea lofa, o le ale ngō le asu mano lo, o le asu so antu me Christmas. Boxing Day. Boxing Day. E mo I lautan? Yeah, ore aso fus. Aso fus, le lei tele blessing lo tulo sa le tātou si. Whawhitai la vilvil mai blessing alo whantu manu Christmasi. No fast forward. Whawhitai whansui fui. E ala lei to is fulu minuto tali to live fa tanto se antu il pona clam le think a minute ona tanto foi mila e awa foi o le fa wina ma le fa tawalunga ina o le pona clam e o ma fa na officially matali lango ina malu si fa feke ke o le fina zilites ma le uncle's prince e ile nei foi vanga o le auli tamaiti awani ngalo o nei o le afa tau nuai e le tanto sei e po le tanto draw e o le wa tanto pona clam officially matali e lo po ai o le a maua I se mea lofa Christmasi ma le tanto whare ke o le Finas Delights ma le whale ofu o le Uncle's Prince I le porakalame ofisili matali. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a woman was on trial for murder of her own husband. She told police that she shot and killed her husband after they argued about money. You know that money is one of the biggest battlegrounds in marriage? Different thinking and habits with money between a husband and wife can separate them, even destroy their relationship and their family. Today and tomorrow, we'll discuss how to better manage our money and handle our different money mentalities so we can have true peace and prosperity in our marriage. First, we need to understand that our arguments about money are often not really about money, but about our other problems that are deeper. For example, if the husband or wife spends money impulsively, it shows that they will impulsively get what they want in other areas also. They'll selfishly do what they feel like doing, instead of making decisions together with their wife or husband, for the good of their marriage and children. You know, our money and possessions mean more than just those things we buy. For example, a car is just a way to take ourselves from one place to another. But many people buy a more expensive car to show how successful they are, even if they can't afford it. So their mate and children end up not having other important things they need. Remember, a fool can make money, but it takes a wise man to spend it. We may buy things to try and look as successful as other people. Some people are in debt because they keep spending what they want their friends to think they make. Today, maybe you realize you need to start changing your money mentality and way of spending. As the old song says, change your mentality, wake up to reality. Did you know that Jesus talked a lot about money? He knows that the way we use money shows what kind of heart we have. So you can't change the way you live and use money until you change your heart. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Ask Him to take control and help you start living His successful way. Then you, your mate, and your children can start enjoying the real prosperity and peace He's planned for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Whaka sa East Tamaki Youth ma le vingo le liu whenguina Kerisimasi fia ina o to se fululua minuto ona tane le tu la e fa. Ia le leita maiti o lewa tato mai nei le tato por Columbia officiali matali langolongo ina malo si falfe keke o le Phoenix Delight fale fere ofu o le Uncle's Prince. Le lei o le watato mai nei I le vanga o le tato por Columbia a officiali matali o le tato sei. O le tato sei o le awhataun une na o le fia tasi lua tolu wha lima tato a swafa o tato entries ia o lea na iai I le vaiaso le nei. So, lea o le a vivili le tato spinning wheel ia a o le swafa po le numero 2 ai o le ningoanga o lea o a manamalo ia I le tato se I le vaiaso le nei o le Christmas. O le ingoa le o manamalo I le vaiaso le nei o le numera. Patari. O le numera. Numera lona tolu. Numera lona tolu o lo friend o Jocelyn. Jocelyn, ia o lea we manamalo I le tanto sei o le Christmas I le nei fu ia aoli. Ni ele o sei o Christmas, sorry, sei o fesili matali alma fanau. Pa mo moli faf so tai mele tanto numera o le tolu fitu tansi lima I tolu fitu tansi lima I tolu faf so tai mai e awina tuai ia lau me alofa mai le farfe ke kalfina zilites male Uncle Sprint tamaiti ia tanto te filva is tamai luma alofa tele antu te fai ngol nei tanto polo kalame ia manuia tele Christmas fa pe foi male tau sanga fo alofa tu soi foi ma ia manuia Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Wa mawhai o na awina atu le polo kalame, a le awa uli mafufunga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila o walo. Joe, ia ele o ia whaatasi meile tō whaia sio manu po le asunga ia whamua. Ia o lea o le a tantou o le tō wha o na whaatau wha ale neo I se ako. O lewa tatu mafuta si a le fai unga le tanto por klame ai o lewa tatu mai nei le tau lunga o le tanto por klame ia o le awauli mafunga mua mo le atu ile nganga fa fitai ia ale tau una fa tau vali nei isa ako fa pe foi mo le vanga a to Radio Samoa ai mo le tanto mafutanga le nei asu ai o le ase ngana o le tonu I lo fa funga anga malo mai moa
Bangalo si leo le tau na fa tau val neo isa aku. Ia tatu te whilo isa tame luma manuia tele le Christmasi ma le tau sanga fo. Ia mau se Christmas fia ma le tatu atunu. Ia o le whawhianga nusu ia just an tofi ma le peso whangoina le tu ua oe. Ina oe toi iwa minute tali tu lai wha. Tali tu lai wha ia mau se mawhtanga ma le whionga ia sevea le ia taua pesta i le tatu porklame o le nganga i fo whaiva. Manuia tele nea fiafi alo whantu samoa soi fuia ma ia manuia. Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu Te tala no ai Momo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli malo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala balena le fa no ua foli mai oh Yoi, o tanto pesile fa solo ima fofonga o tanto ye lungo ala tele. Samoa fa manatu antu le tanto fa lo e veni. Late nights le e veni. Ya o lea e tapuni nei ile valu. Valu ile ao, ile valu ile po. Lanto late nights ya awa fo fa tanga Christmas valu ile ao anga il valu ile po. Tanto fa lo e veni Crothers ile la ni au kilani. 5 minutos tale tula fa. Alo fa tu Samoa so ifuia manuia. God bless.